bajai ripataraka tanra akatangetta andreng itu patandra at-turuta lori puasewa tak pongallahu ta'ala nasaba angkata pada nawirimu ba ajab-ajab pangalahireng andreng itu papaimang ajab-ajab pangabating nasabarin atau pada angka hadir rilalanna ia onrom malabi na mapakalabi na tentu degagalaing pada riakatay sangadinna pada tuntui rioran nunna puaseway tandil lupa ito'y masalawa lori ali malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seddi rupa tahu ia mancaji suruh pacapurang ia angkai pura nautusuk puase wair libut na tanay umasalam malabi resorimun rimati mega rupa tau tamanya nan niya masaray nawanaway totona nasaba angka na pura pegaw adorakang riwat tutuo na libut na tanay nayaka angkato wawang mati wawar rupa tau si mata mica wacap berui nasaba nitanay pamalakna puaseway ri amalak madicing angkay pura na papole riwat tutuona makuni romati kadaan na rupa taway nariko angkay ripatok ko paimang ripada mahsyar okonya angka mati wawang mamulan ripatokor ripongallahu ta'ala puaseway ripada mahsyar narampai tomacata makadai angka taluwawan na rupa tawi mati kami na mariolo ripatokor ripuaseway ripada mahsyar nasaba angka na pura papule ampe-ampe kido madecing dan niya malabbi naya kalabbi mariulutoy mati riat dimperang mutama rilanna afiranakan na pangallahu ta'ala natigay na rona sa panritaka yan narito mamulang yan na sa tuacata to angkay pakigunay umurut na mapakurangi ako ramalabbi pada-padan na idi guru mengaji fakafala akorangi nania rilan nato papay mati pada angka ni koritu mengolori puaseway pada palatu i jama-jaman nari puaseway aga nari bali nari puaseway makadai makbali ko tumenang riolo pada angko komak guri akorangi nasabak melo moria sepak kapala akorang melo moria sa tomacha mangaji melo moria sa palago melo moria sa ustad aga nariapyan narito rimaleka tegi mon riapyan okkorelan naranakapacallan ni pangallahu ta'ala iya naman caji aguru maraja risesena idu masalangi maka dia ajak lalu kita to pada angka pegaw pasuro na puangi nasaba angka na riak katay sangadin na pamasina puaseway nasaba furana isat tu puaseway maka daaga pada ri ini akang rialan na atita pada toha ada malapit na nabitta rialan na hadis na innamal a'malu bin niyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih agana senabita sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya
Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, barakak nananya pamasina puang Allah Ta'ala na cicingi, gangkan na pego iro dicingi, maka hijrahnya kepada Allah, kepada ridho Allah dan ridho Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, yari kana saba angkana makonrai melo nabutingi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Poncona ada agi-agi iniakeun risit dia sewa-sewa pasompa yatome turuntu umasalam lebih oleh kuni taruadan na nabita parallu pada ipakasingi tangana niyatta riwattu ipapoleta sidi pangkaukeng nasaba aja ammana angka kisilat pahole amalak madicing nasukara na mihamati puangnya rilolongan angka kimaguru akorangi maka silat sidi kok tema katandri na abatiran na yatu pakkapalai tema kayatu lebih na bakari wajika ki tapaguru tapasikule anak dari tujun na agamai nareko mau faule otak na pakkapala akorangi maka silat ya tulis suruga ria guru ikya nasaba angka tak melo lolongan ni pamasina puangi makotoro nareko angka ki mapaguruangnya korangi maca ki malago ipaguru ipadatta rupa tau malago wading amani makasih-kasing baca Quran na nareko malago maca ki matta jawi ipaguru matta jawi wading amani tuju cara bacana riniakan ni sareko mangina waddi maca mengaji wija-wija salengi nasabari nama lebang agamai nasabak makukui dan risapa tonget tuje maca wijan na mengaji na ambok na yari ka indok na sak magay megangi yakatanin na hapiwi na ya ako rangi makukuy makasimo nareko hapi nang kakoran na nareko makukuy ni carata makamalai insyaallah idi na tu lolongang iriasang ipamasi maraja na puasiway nasaba saya satu wawa kami naripa kalebi ripuasi wai ya naritu ia engkai mak kuruingi akorangi ninapa napa kuruangi ripadan nari pancaji maduanna ya naritu rupato engkai si mata masih dekangi waramparanna riwat tutuona engkatoi mati ripatokong kami na mariolo ripuasi wai kenapa pengolwat to ni mati ko ditupang kau kan na riolo puang riolo ang kakasimata masih dekangi warang paraku rilalang malabi naga na ko dito ribali ripuasewa makadai makbalik ko angka ko masih dekangi warang paramu tania na karana iya muakatay na iya kamelo mo riyasat tau mabasa melo mo riyasat tau makasing melo mo ricengari ripadamu ripancaji gangkanna riak demperengi rimalaikai mutamari renna apiranakai sallam alabdi masih dekangi saisan na warang paratta rilalan na puriwai puasewai say perintah langsung pole ripuangi pada toha taruadan na rilalan na kurang malabi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut nanniya falawi saysanna fole anu angkai pura warikku tu menang rimun ridena ba na pulai ko riasengi amatingeng risalasi wammu tu menang iya mitu nala risala amala narikko salato ini ya iya mitu ya sidekka nasaba melo ki riyasat tau sogi ya reka melo mi riyasat tau mabassa rupa tau makwangi mati angkai koritu saysa rupa tau sapuripa le asanna
nasaba dega galaing riwalekeng nyeri puase wai sangadinna sukara nami bawa puase wai nalolonga matallunna yanaritu kami nama mulato ripatoko mati ripada mahsyar wawanna rupato iya engkai punnai awatangeng nan niya awaraningeng gangkanna napake koritu awatangenna enreng itu papaimeng awaraningenna mewai mamusu wawak kafiri aga namate syahid nih rimusuh emati nare koripatokongi angkatoni juk kemangolo ripasewai caritai batina musuh kafiri nayake ribali ripasewai makadai maballe ko angka koryolo pada mutama musuh kafiri nasabak melo muria serupa tau jago melo muria serupa tau warani melo muria sepahlawan angka ko musuh kafiri tania na karana iya gangkanna riat dimperatui mutama rialan naranaka jadi aga guru marah jadi olong rialan naihi taruh ada malabi na yang regurutta yang hari itu nasuruh kian regurutta maka day angkalalo ki simata mapasandre ripuase wai ritungke pegau ta amala madicing namoni jette nareko angkamui malise niai insyaallah letu ni tu pakiringe nayakya namoni tu amala batwa pura ripapole nareko niat tak mu palesei pole ri atantuan na puase wai majapunna sia-sia ipagangkanna makuni urapi paletu kaki ya mancaji wirika dapat pakainga rialanna wattu mabarakai mamuarei pada angkaki na wiri tepek matugeng ke puase wai nasabari nato pada angkaki si mata pasuku i akatangetta lori puase wai terutama alina pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.